Srangsalo hakotor gnangino civil defense ni bakhakte Khlaijakha mock drill abo haikin Rajakhor Aguli ni Umakanta Academy English medium school ground ro Khlaijakha mock drill aboni yagulo pandani paithago Khlaijakha kaisa kokthum panda manjaka saltang hangkorni DM Dr Vishal Kumar SB Kiran Kumar keno khobete gubun adong ro jotono lamchogo chini khorang ni mangpliwo tini jotono saimano chini Bharat hasteni Bharat hakotorni India tai Pakistan situation bahai choli uitong chung thangnai 14 days ago ar chini India ni kaisa belat na chotok Khlaijakha wa Kashmiro je Pahalgam thayo je incident ingmani around 26 jona chini Indian citizens of Pakistan ni militants of bathar jagmani notei nai thanai miani horo India bo krak phirok mungrakha abo Pakistani joto militants songmarokno mia achuk ni horono omahkeno India ni air force ok Pakistan occupied Kashmir thang POK o thangine joto militants ok ni camp tongma jaga o thangai aro attack khlaika abuni yagolo haino tabuk India as a country tabuk kaisa initiative najak kaisa decision najak tabuk jeng buskangni in future je kono incident kotonongi thangai mano ba Pakistan bai je kono conflict ngai thangmono in future haini bagi abono nasiginai joto secure khainer bagai tini as a country joto state no whole country across the country wo joto jaga no joto particular state joto particular district no tini mock drill khlaijagai tongo mock drill tamni singkang ke tab sing saimano 54 years ago 1971 no je Bangladesh liberation war ingmani pore Pakistan India war ingmani pore sing nugoi mano kedugma bisini pore 54 years ni pore taklai 2025 o May March ni tabuk tini je mock drill khajoi tongo tamni hingkang kai chung bisi kedugma ageni simino chung Pakistan India bai sung sob somoy chini kathalaya wala lemong thaklaya ma hakino tabuk buskangote kotor war da hanai ba kotor conflict nan bag thangi tongo aboni bagai buskango thinango kuno problem ngatei ba in case Pakistan Air Force ok phane hne je kono borok India o phaini air bombing khlaika ba borok je kono jaga phaini air strike khlaika aboni bagai aborok no joto measures nana bagai tini India wa civil defense ni yaktei or kuma sung nugui mon NDRF team tongo fire service team tongo joto national security team tongo sung joto mock drill khaini bagai oro countries in India sung tini oro abo sakthar mung najak oma keno sung tini nugui mangkha oro jaga o tini sung Agartala ni Umakanta thayo phaisok paijak Umakanta ni school ni playground no oro jaga sung kabangma NCC nugo NSS nugo oma ke kabangma students organization ni hanyo sung kabangma initiative najak nuguin tongo bas kango je kon air strike air bombing rong hangke aborong note bahake sung yognani tomong no chung air strike khaijak hangke sung buma hake kharnai boro jaga huijaknai aborok aba joto measures sonana bagai tini NDRF team NCC NSS fire service police department kabuma department ni officers initiative nawi tini oro phunuk jagi tongo tajingo sung nugui mangkha oma hakeno NDRF team ni ngai borok koyekta borokha bahake earthquake sorry bahake air bombing khakyanke building wak puro ba jekon jaga air strike khake bahake sung sak sang baisiri nai abun toina hanyo borok ma mock step phunuka tai podre pod ama hake bahake sung yogna phunuka aba hake no jekono air strike khangke puilani samung khangke ko emergency siren rijak nai emergency sirens jefur nai apor joto civilians jotono safe jaga o kharna ni bagai oma ke chini nok rogo ba jekono jaga o school tongti phanangdi college tongti phanangdi office tongti phanang jekono jaga o sung tongpuru anytime emergency siren rekhangke sung jotono table tola rogo ba jekono crack mani tola sung huijangna bagai tai sung khar kangke logyo tam tlana nang sung je basic things tui tlanga nango chamung tlanga nango oma ke no sung tomungno mak tongkha sleeping bag ro oma ke joto sung prepare khai tongnai nangnai tamni hingkangke Pakistan yang te jekono air bomb no khaijak hangke sung jotono ready tong nangnai aboni yagolo bahaino sung yang tai khaksa digiti bahni Bangladesh ti bahaino sung kisa mise terror nugui mano haini bagai India as a country joto jaga no oma hai initiative najak tini whole country o mock drill najagai tongo bahake sung sakno safe khaine abon toino haino sung thaijong nugui mankha oro jaga o school ni student tai civilians no include khainai including NDRF police force TS jotono oro mock drill khaithani sung jotono oro nugui mankha Umakanta school pisung hablai mani abun tei taung mo sung nugui tongo takphono angkhaya ko jotono table tola roga hablai ja abake sung nugui mano ge phaide sung tai wisa sung ta bisung habai ne lene arni joto students ok force ok bahake sak sang no safety khaitong
Kashmir Pehelgam terrorist attack Khlaijakha patimoni yagulona Bharat Pakistan bisingo anglaikha tongphlalaimuk aboni bagino kaini haktoni habarok deramo Khlaijak tabu abu haizorono Union Ministry of Home Affairs juda juda hasini chief secretary rokno dagimung rekha mock drill khlainani bagai adagimung rokno regino haktoni joto thaini logiono hastini kaisar hangkorobo civil defense ni luaji jama bai mock drill Khlaijakha ashani mock drill phulano phunukjaka siren pungkha hanke teita mo khlainani nangnai aro nukjaka pula siren rok pungkha hanke no underground basement eba safety thayo thangnani nangnai te sakno muthangnani nangnai abon bagena ashala umakanto rungnok no kaisa safety thai hne shaina hare amok drill phunuka civil defense ni adong rok tai abo hezaro sak dokuman ka hinke bahaike ganani borok rokno single runani nangnai abno teibo phurungsakha abo haike no Deramungo eba ari gotorni bukhaktei ari attack Khlaijakmani jorawo deramo klaine lukurokno bhaiki rescue khlainai abno teibo ashalo phurungjakha abon logolugaro chubo sukhlaika NDRF team fire service DRSR BSF NCC unit ni samung khlainerno khoboi teibo gubun bodolni chubo sukhlaine lukurok abo haikeno ajorawo lukurokno bhaiki rescue khlaijaknai abno teibo phunukjakha tei aro medical ni kaisa team bo asurujakha aro sakdukhmanai rong bhaiki treatment khlainai abo phurungjakha abon logino ashala haktor gnangino Khlaijakha civil defense luaji jagma bai mock drill a mock drill no teino koklam shaka west district ni DM Dr. Vishal Kumar आप लोग हेल्प कीजिए वहाँ पर जो बंगाल में भी कैजुअलिटी पड़ा है प्लीज आप लोग जाके थोड़ा रेस्क्यू की सहायता कीजिए We have the district magistrate of West District, Sir Dr. Vishal Kumar. Sir, what is going on right now in the country about the yesterday situations, and what about mock drills and all? In how many districts this mock drill has been going on in the state? In all the district of Tripura, as all of the districts are border lining. So in all the district of Tripura, this mock drill is going on. Largest mock drill we have organized in the state capital, that is Agartala. And you can see we have agencies from all streams. We have NDRF, SDRF, we have civil volunteers, we have team from NCC, and we have team from social organization also. So all individuals from every hook and corner of the states are being there in this matter of response to any future crisis that can take place. And I believe that whatever action Government of India will take for any response, it is in good. It is a good case. The thinking behind will be very well, and I believe all the calibrated action will be taken accordingly. And sir, what other initiative and security measures are being taken care of as of now? As of now, we are just analyzing that in case of any disaster situation, what are our capacities, whether we have sufficient manpower trained, we have instrument available, and whether our facilities like hospital, air services, fire services are adequately enough to respond to any type of crisis situation that can happen that we don't know also. So that we are analyzing, and in case of any deficit with our own capacity, we will try to improve upon it. And sir, lastly, how many days this mock drills will be going on? As of now, that information we have, today will be the mock drill will started. As per the instruction received from our state government, we will accordingly arrange if in the future it will be required. Thank you so much, sir. Abon yagluno paithoga mock drill ni samung humuno tei kokthum panda Khlaikok Shaka West District ni DM Dr. Vishal Kumar ashala kok sanan thangai DM Dr. Vishal Kumar Shaka haktor ganangino dagimung rjakmani haike state government ni bisingtui bo dagimung rjaka mock drill khlainani bagai abo haike no civil defense tei kaisi sini bodol chupamung bai Khlaijaka ashalni mock drill abono karibo ashalni mock drill o student rok bo chubachu kahamkeno khlaika hanai tei tongkor songluku rok bo phai chubachu khlaimani nukjaka hanai Shaka जैसे आप सभी को पता है कल नेशनल पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सभी 244 जिलों को एक इंस्ट्रक्शन इशू किया गया था
जिसमें इन सभी 244 जिले, जिसमें त्रिपुरा के 8 जिले इंक्लूडेड हैं, इन सभी को एक मॉक ड्रिल करना था। इस मॉक ड्रिल में अर्थक्वेक और एयर रेड की वार्निंग के साथ जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव और आम जनता का जो रिस्पांस है उसके लिए मॉक ड्रिल करना था। और जिस तरीके से इंस्ट्रक्शन हमें स्टेट गवर्नमेंट से मिला, ये मॉक ड्रिल आज उमाकांता एकेडमी में 4 बजे और दूसरा सेकेंड फेज ऑफ मॉक ड्रिल 5:30 बजे ऑर्गेनाइज किया गया। इसमें हमने देखा कि लगभग 17 डिफरेंट डिपार्टमेंट से जो डिज़ास्टर रिस्पांस से रिलेटेड हैं, से लगभग 500 गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स और उनके डिफरेंट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऑफिशियल्स और इसी के साथ साथ जो हमारे वॉलंटियर्स और आपदा मित्र, इन सभी ने पार्टिसिपेट किया। इसके साथ साथ लगभग 500 आम जनता का भी हमें सहयोग मिला। इसमें कई सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के भी लोग थे और कई डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी कार्यकर्ता थे जो इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किए। इसमें हमने रेस्क्यू किया उमाकांता एकेडमी में फंसे हुए बच्चों का, जो इस एयर रेड में अथवा अर्थक्वेक में इन्वॉल्व थे, और हमें बच्चों का भी बहुत ज़्यादा उत्साह मिला इसमें, और आम जो नागरिक थे उनका भी बहुत उत्साह मिला। मीडिया के भी हमारे जो भाई बंधु हैं उन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया, और जिस तरीके से हमें रिस्पांस मिला और हमने जो अपनी एक्सरसाइज की उसमें कुछ कमियां पाई गई हैं, खासकर जनरल अवेयरनेस में, उसमें हम लोग और काम कर रहे हैं। लेकिन जो अभूतपूर्व जो कोऑर्डिनेशन था डिफरेंट एजेंसीज़ के साथ, खासकर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, हमारे जो आपदा मित्र हैं, जो एंथुजियाज्म हमें रिस्पांस में मिला, और खासकर सोशल ऑर्गेनाइजेशंस ने जो बढ़ चढ़ कर इसमें साथ दिया, तो होल ये बहुत ही सक्सेसफुल एक एक्सरसाइज थी, ना केवल डिज़ास्टर रिस्पांस के उससे, बल्कि नेशनलिज्म और जो समाज के प्रति एकजुटता थी, इसके एक बहुत महत्वपूर्ण एक्सरसाइज थी। जिस शॉर्ट टेन्योर में, जितने छोटे नोटिस में ये सारी एजेंसीज़ यहाँ पे एकत्रित हुई हैं, ना कि हमने कई एजेंसीज़ को खुद हमें फ़ोन किया कि हम लोग इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। खासकर जो हमारे आर्म फोर्सेस हैं, बीएसएफ हैं, एनडीआरएफ हैं, इन्होंने खुद हमें फ़ोन किया कि सर हम इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। मैं इन सभी एजेंसीज़ का, इन सभी आम नागरिक सोशल ऑर्गेनाइजेशन का आप अपनी तरफ से और सरकार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हाईएस्ट लेवल पे, चाहे वो डीजीपी लेवल हो, चीफ सेक्रेटरी लेवल हो, अथवा माननीय मुख्यमंत्री जी के लेवल से भी इस पूरे घटनाक्रम को बहुत विशेषता से देखा गया है और बहुत अच्छा सुपरविज़न किया गया है। ना केवल उन्होंने कई बार इसके बारे में पूछा, परंतु अपनी जो भी मीडिया टीम है उसके थ्रू भी इसकी जानकारी ली। तो बड़े ही उच्च स्तर पे इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है, और हमें उम्मीद है, हम बहुत आश्वस्त हैं कि अगर ऐसी कोई दुर्घटना होती है, चाहे वो अर्थक्वेक से रिलेटेड हो, चाहे एयर अटैक से रिलेटेड हो, हम पूरी तरीके से तैयार हैं। हमारे आम नागरिक पूरी तरीके से तैयार हैं। इनका पूरा सहयोग हमें मिला है। मैं आप लोगों का भी बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने लगभग 2.5-3 घंटे हमारे साथ इस प्रोग्राम को अटेंड किया, और हमारी जो उद्देश्य थे, हमारी जो तैयारियां थी, वो आम जनता तक पहुंचाई। मैं इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। yang takasa fashion karakshal horo Kashmir ni Pahalgam terrorist attack Khlaijakha nurugi operation Sindur Khlaijakha a operation Sindur piogani kaisuko terror camp attack Khlaika air force te navy aboni bagai ari nangjak haktorni 244 hangkoro Khlaijakha mock drill Srangsalo ashalni koktum banda West District ni DM Dr Vishal Kumar no karibo manjaka SP Kiran Kumar keno khoboi te kubun department officer rok abo haikeno mock drill naina ni bagai tongkosang lukurok no 5 manjakmani nukjakha जों नुगै मानखा दिनै नि मक ड्रिल हास्टे गनांगै त्रिपुराव ब 7-8 डिस्ट्रिक्टआव जत जागानो अमाके मक ड्रिल खालायजायै दंगो अमाके अक्रॉस द कंट्री बाहायनो गोबां जत डिस्ट्रिक्ट जत स्टेडियम अमाके मक ड्रिल नाजागायै दंगो जों नुगै मानखा मियानो हायनो ऑपरेशन सिंदूर अमाके बाहायके पाकिस्तान ऑक्युपाइड काश्मीराव थांगैनाय इंडियन एयर फोर्स थांगै आ जागानि जत मिलिटेंट समरकनो बाहायके एयर बम्बिं खायनाय बंनो डिस्ट्रॉय खायबेके आरो बिसिङाव गोबांमानो स्पॉट डेट इनका अपन बिसिङाव गोबांमानो सिविलियन फोरखौ इंजुरि मान जों ककमाव मानखा अबनो जों नायै नहायनो ताबो इंडियानि सिविल डिफेंस न तैनाय बा जत सिक्युरिटी फोर्सेस नि साक्थार मंबाय जत कंट्री इंडियानि जत स्टेडियम अमाके मक ड्रिल नाजागायै दंगो तामनि हिंगांके इन फ्यूचर इन केस पाकिस्तान यांगतै जेकुनो एयर अटैक फानंखा जेकुनो अंखांगांखाय जों बाहाके सेफ्टी मेजर्स हकनानै आबनो तैयो तिनि अरो एनडीआरएफ एसडीआरएफ थांका ताइबो सुंगर नुखा फायर सर्विस डिपार्टमेंट अंगनि बाहायनो गमाके गोबांमा अरो एनसीसी एनएसएस जखनि स्टुडेंट ऑर्गेनाइजेशन दं बसु नुगै मानखा बाहायके बरक
security measures rong toinai cheng air bombing khaje kanga sang ba ka sak sang ba sirnai bomta secure khainai bomta hake aba hake sunu medical department thek ba sunu man ka oma ke na chin ko ma department forces of tongmon nui tongo hangkai omok drill tini salsa da angno ba bus kang dino ba te bo continue na abu future saimanai tam kangke tini ni jorate joto initiative na jawe tomra nuguin tongkhana chin kolok bus kang ba haino takphon mok drill chul tongko kema department borok tei hangke phadi chungte bo choi nai tongai nai oma ken chin mangplim bisingte chung punoi tong Rajakhor Aguli Srangsalo Mini Logi Salchangte Omid Nikok Thum Chini Khorang